Evento China Walk nebe realiza hosi China Media Groups, lori jornalista Tatoli, ho jornalista hosi nação Azian, visitamos fatin histórico konoba China, no fatin turístico sira ia província Hainan. Ia loron datoluk visita museum Jinak Chinlong Coffee, fatin ne hanesan fatin conserva história nação China, wainhira conhece café. Nomos produção café, hodi fan inclui usa café, hodi tama ia inovação produz ba culinária. Tuir história e tinan riun idatu siali manulu, laurai Sina, ba visita nação sudeste asiático, no filofale lori café musan, hodi mai kuda ia província Hainan. Lakleur, primeiro-ministro China primeiro, reconhece café ba povo Sina. Material nebe usa ia momento neba tradicional, no conserva na fatin ia museum. Hanesa nesu alu no seluktan, nebe usa hodi fai café. Pada zaman dahulu, orang Cina minum teh dan jarang minum kopi. Maka pada tahun 1950-an, perantau Cina dari negara-negara Asia Tenggara balik ke China untuk membawa biji kopi kemudian ditanam di provinsi Hainan ini. Itulah bermulanya tanaman kopi di China. Pada masa itu, kemudahan untuk menanam kopi itu sangat berberagam dan mereka khususnya kaum tani di sana memang bersusah payah dalam menjalankan usaha tersebut seperti alat-alat semacam ini dan sangat tradisional dan itu memerlukan kekuatan yang banyak. Tetapi usaha ini memang mendapat sokongan dari kerajaan sehingga industri kopi ini berkembang besar. Seperti kita tengok, mesin ini adalah mesin yang dibuat oleh China pada tahun 1970-an. Ini merupakan mesin yang pertama untuk menghasilkan kopi. Dadaune maioria jovem China gosta de hemu café. Foi nidane visitamos fábrica café honaran Dreamy Coffee Factory. Fatin produção café ia Hainan no husi nação tolu nulu resinen nebe importa café musan. Tamba Hainan rasik aplika ona la ia tasa banação nebe hakarak importa café musan mai Hainan. Fabrika ne halo prosesu café husi kuda ku tosai café ut ho di consumo no fania Sina husi plataforma online hahu o pessoal sanulu resen hitu no dadaune existiona pessoal atus ida ho inovação phone bafan café. Ikusliu CMZ lori ami va visita fatin turística Simebei ia tasibun fatin ne hanesan mos ho area Cristo Rei Timor Leste nebena konu ho visitante husi lokal no internacional. Ho luan quase hektare rua. Fatin ne kadatinan dada turista basic riun atus ida rua no luresin visitante. Hafo ini dane lore ame visitamos fatin turistiku honaran desa Bali no fatin surfing training base.